Ray piece I seen Kaneka Kaneka Kabangamut Manirap one KP Kade Napo exercise 8.5 jong kakot plus 10 tambus syllabus. Di kembang hikai yakituki trigonometric angles sin 60 kade root 3 by 2 cos square unedi cos 45 kade 1 by root 2 tambah number bodon square habu ekne bracket minus yakene ke bangi ong cot 30 kene kade root 3 plus 5 into number the cos 90 di 0 5 into 0 kansa bi 0 but ni makam su bane to depend mata une uday root 3 divided by 2 1 by root 2 now tamaw do bracket 1 square kalong 1 root 2 whole square kalong 2 minus root 3 5 into 0 kami 0 min tho shu to but ngan ra le kani ni te une 2 but une 2 la cancel tinggal sastang root 3 upon 1 root 3 upon 1 kade root 3 minus root 3 minus root 3 kami 0 kemudian kini ke sum sin 60 divided by cos square 45 minus cot 30 degree plus 5 cos 90 degree kani kami ya jawab 0 balada pure 0 kani kade ka correct answer nampani so ko ka nuksa ne khanawa pindula mansuthu bande ya kum kini giggles kani kade na po ka exercise 8.5 jong ka cot class 10 jong ka embos tingi di bantip ya ka values jong kini tan 60 kade root 3 unidam square into square plus 4 into cos 45 kade 1 by root 2 1 by root 2 tamo unidam square tingin buong to square plus 3 sec 30 kade 2 by root 3 hangnil square tingin bu square plus 5 into cos 90 kade 0 so 0 in bracket square kami 0 root 3 whole square kami 3 plus 4 into 1 by root 2 whole square tamut kami 2 plus 3 into 2 square hane kami 4 root 3 whole square kami 3 5 into 0 kami 0 tingin show tingin ya pomno eki bala banyak pom ini di multiply terkadang 2 1 is 2 2 2 is 4 3 but 3 ini cancel out no take ini ke asas tang 3 plus 2 into 1 kali 2 plus ini di 3 and 3 lah cancel ambil 1 1 to 4 kami 4 plus 4 jadi 3 plus 2 kami 5 5 plus 4 kami 9 tinggal skhem pi lah so tu ya kini buat nampak kajing 3 minit stom tu pi berbor pinsala balik kini kiki baru bangis skhem pi lah so tu ya kini buat lada pi dan jingkeli ke bab pempa so tu subha komen ha ketuka jaka ke bab la tho komen po YouTube kadang bahan debla antip kung susu ban la ban ban so tu ipi kulish pun bab yan yai dan peringkat bab pi man ke po subha like bab subscribe ya channel jaba po YouTube kulish pun